El ministerio Jesucristo rompe las cadenas. Presenta palabra viva y eficaz. Y da vida a su... La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En la voz del pastor Luciano Arancibia. Yachakuy tata Diospaq palabranmanta. Imaynatataq diezmoyta qunaytiyan tata Diospaq bendicionninta hap'inaypaqri Biblia manhinari. Interesante. Tapukuy. Yachakuy tata Diospaq palabranmanta. Imaynatataq diezmoyta qunaytiyan tata Diospaq bendicionninta hap'inaypaqri Biblia manhina. Entonces tapuku. Imaynatataq noqa qunaytiyan diezmoyta. Hap'inaypaq chay tata Diospaq bendicionninmanta. Makanaykitiyan obligasqa. Maka yakiwanchu. Maninayki kanchu. Pero qusqayki yakaya bendicionawaykitiyan. Mana kanchu chay. Sino nga suyay de que tata Dios ima diachos, ima orachos, bendicioninta kachaykamusunanta. Pero pay seguran de que mamana pay hongapungachu. Amén, hermanos. Ujkaj yachakuimaninta. Tata Dios paj palabranca yachachiwanchej. Imaynatachus nin bendicionta hapinanchista cuando no canchis 10 martins. Palabra yachachiwanchis. Inciso A, imaninta. 10 más paca amanin hermano. 10 más paca mananin hermano. Chairatito. Bendenaikipaj. Hapikanaikipajchu. Hanga 10 manaikitian. Sino ka dejay que tata Dios imadiachus bendicionanta. Amén, hermano. Joaquín kunakaninch tatay qusqayki pero kunan churasa 10 moita pero ya kaya kutichipuanguiña porque nistashani kaya financiaypa. Imaynatach uhtarpuq runamanta. Uhtarpuq runaka si kunan tarpun mana kunan tarpuspaka kayachu ña allarpasallañata hermano papata. Sinoka uhtarpuq runaka suyakun hermano pishqakillata o suqtakillata suyakun chay poqoynin poqonampaq. Charimanacho hermano. Ajinayatataq no ganchispis hermano. Después que cae 10 muikit ofrendaikita chay prinishaikita konge entonces suyanaikitian de que tata Dios y madiachos bendición nintat akaigamos unanta. Amén, hermanos. Amata kangan inaikitian yakunan kusqayki akayapacha hapinaitian. Ama chaytaqa ruanaykichutian. Picaunsan hermanos. Malaquías libro pimaninta hatun kaqta kainin 15 huch'uyta kaininta chunka chinininta ñawirisun kay hinatanin tata Dios pa sutimpi Dios churik sutimpi Dios Santo Espíritu sutimpi kay hinatanin uyarichis no katukuy atiniyuq tata Dios minnigichej sapachunkamanta uqta temploman apampuychej chay hinamanta wasiypi mikhunakananpaq chayta ruwaytawan allinta qhawarichej chanta rikungichej imaynatachus noqa hanaqpacha ventanasta kicharispa maychika bendicioneswan nin juntachimusqaykichej qankunaman. Amén, hermanos. Kay imanishanta tata Dios pa palabra noqa tukuy atiniyuq tata Dios niki kay ch'isipi nisasunki. Mana nisasunkichu pastor Luciano faltaykuan hermanay apame dismoykit mano noqachu nishay sino tata Dios nisasunki chay sapachunkamanta uqta qonaykita apampuy kay temploman y chayta nisharqaykis no se qanganakunki 100 bolivianitusta ama 100 bolivianos nintinmanta kan dueño chayka kapuychu sino 90 bolivianos manta kan dueño kanki chay chunka warankatataq Dios pata. Amén, hermano. Chay 90 boliviaditos manta recién ofrenditaykitapis qonaykitian. Amén, hermanos. Uyarishanki hermana. Chayta tata Dios nishan nin wasipi mana faltananpaq mikhuy. Yo sé que kay wasipi hermanos ni tukuyima necesitakun pagakun luzmanta, pagakun yakumanta, tukimamanta pagakun. Yachangis kanguna kay hallp'apatapiqa leypaq kamachin urapi kawsaq runa kanchik tukimamanta pagakun icharimanachu. Mana sesaqa niwasunchu hermanos kangis ama luzman pagaychis ma niwasunchu. El apasmanta ma niwasunchu kanguna hermanos kangichis yakumanta ama pagaychis ma niwasunchu pagananchis tiyan. A veces runaqa piensan, hermano, cuando runa miraykun, ucha ashkacha colga, ¿sabes qué, hermano? Cuando runa pisisito,
tukimapis pisisito gastakun. Cuando runa estaban ashka, estaban tukima gastakun. Cuando runa estaban hamon, bañotaps estaban utilizantes, ya comanta estaban ashka pagains. ¿Sí o no, hermanos? Es así. Pecausan, hermanos, ni sutingman. A veces más que hermanos kanin ko pastor ha 12 camas radio yo sirinangakos kanchisi kamayapis. Anki sut iasun mampis sa radio pi kanku yang kakunaka, pero sabes que hermano paga con ari los manta. Pecausan, hermanos, ni Kawari, sa paquilla pagan chispa, hermano, que hay temas básicos, yaku, luz, wifi, radio, guerralomap, hermano, necesitan, hermano, 5,000 bolivianos sa paquilla capunao estian, solamente pagan, hermano, luz, yaku, tukuima, que hay kunamanta. Kaya tata Dios kamahamos pa hermano kolgata korita apakapunga buaken ka piensan kunin pero si tata Dios kunan kolgeman reclamasamos pa chupa kolgap no charay kunin wasipi alimento kanampa kay wasipi tiang ashkas gastos amén hermano chay pay mañasan kay wasipi gastos tiang chay ta paganangu pa chay ofrendawan chay diezmo ahora a veces tiang uhuach chabiuna manapuni kapun hermano a veces no siempre haywani puni hermano kay por lo menos bendición. Chaitanin palabrapi. Amén, hermanos. Pecausan. Lipaitak prometen. Nyokatag nin bendicis kaigiche. No kahanakpacha ventana cielos ta kicharimusak. Nin hermano. No ka bendicis kaigiche nin kankunaman. Pikunach kay palabrat uyarispa. Churasung obraman, practicaman. Chay kunaman tata Dios prometesa. Mana no cacho hermanos ni bendicis kaigich no tata Dios canta y ñokata bendice asunch kai palabranta kasukus kanchispi uyaris kanchispi ruas kanchispi. ¿Entiendes yanguis hermanos, verdad? Excelente. Iskai kahya chakui imaninta. Tata Dios pa palabranca yachachiwanchik. Manaraj gastasiaspa chay ganas kaikimanta primero tat akapunaigitian chay diezmota. Recién chaymanta nin hermano atinki utilizaita chay colqueta gastaita. Muchas veces ñocans hermano colqueta hapinchis y primero te gastar panchira y después maya changuich maymantach 10 muchuraya punki. Lo primero taka nin chay ganakunki chaymantaka primero tanin 10 motara akapui maypachach chay 10 mot akapunki recién chaymanta nin hermano gasta inisunki tata Dios picausan sutingman. Imanintak iskaykak Corintios hatun kaktakaynin eskon huchuytakaynintak sohta hasta kanchis chininin kama ñawirisunchis kay hinatanin kaytanigichej pichus pisita tarpoqka pisillatataq uqarinqa pichus ashkata tarpuqpis ashkallatataq uqarinqa sapa churachun nin sonqonpi yuyasqanman hina ama llakikuspa nitaq nin kamachisqa hinachu imaraykuchus Diosqa munakun pichus kusiwan qoj chay ofrendanta chay diezmonta imanisasunkitaj kaypi tata Dios uqtarpuq runamanta hermano rikch'anachinata palayushawanchis uyariychis allinta uqtarpuq runamanta uqtarpuq runaqa nin sichus chay tarpuq runa ashkata tarpunqa nin entonces ashkallatataq uqarinqa cosechata icharimanachu hermanos ni Wakinguna qillas kanku, kinsa wachullata tarpurpanku, entonces después pisisito toqarinku. Ajinallataq muchas veces ñoqanchis hermano ofrendanchispi, diezmonchispi, mich'akusanchis y chantaper munashanchis tata bendeciremos ya falta igushao nishanchis chantaqa no ve. Chaytataq tata Dios tarpuq runawan tarpuq runaqa nin ashkata tarpun, yacha nin ashkata tarpun, ashkallatataq uqarinqa. Pero si tarpuq runa nin pisita tarpunqa, entonces pisillatataq nin uqarinqa. Picausan hermanos. Ahora, kunan kaypiqa mana obligasyaykichu hermanos ni. Kaypi manin tata Dios sapauq nin churachun sonqonman yuyasqanman hina. Tata Dios siempre hermanos sonqoykiman churamun mayk'itatachus han ofrendita itkilap churakunaykita radio paqpis. Ichari hermanos ni manachu. Mani ikichpunich ma 100 manta wichayman churanaykistiyan ma 50 man wichay mani ikichikchu. Siempre no ganiguis hermano tata Dios imaynatachus sonqetuykichikta tupasungachik chayman hina. Amén hermano. Ama llakikuspa. Ama puni llakikuspa imataps hermano haywaygoychu tata Dios manqa.
Nita hermano kamachisqa hinachu. Parece que hay pastor Luciano sin obligación, kamaykuchon. Mana hermanita. Si mamunanki churayta ama churaychu hermano. Amén hermano. Si mamunanki churayta ama churaychu hermano. Mana chao nita mana churasling mama ki haywalis kaykichu ma ora. No. Sino que solamente kan junta ay tata Dios son. Amén, hermanay. Chaytatas nin tata Dios ama yakikuspa nitas kamachisqa hinachu. Imaraykuchus Dios kanin monakun pichus kusiwan qoj chay ofrendanta, chay diezmonta, chay prenicianta. Tahllariki hermano kusiwan Maxito y guión. Aleluya, gloria a Dios. Manchay kachachaca y palabra hermanos ni. Así que pactatas ni shawangichis. Pastor Luciano obliga shaway. Ama chaytaca palaychis. Imaynata tata Dios son que tuiki manchuran chayta churapi. Amén. Quien sacaje achaco imaninta. Yo canchichus nin hermano kay manchay sumak voluntar kan manchega chay diezmunchista churapusu manchega. Entonces nin hermano maichus tiempo pinin hermanos ni tata Dios ka bendecipo asuman. Entonces, imaninta ka iskaikaj Corintios capítulo 8 verso 12. Le resuins. Sichus pipis nin chekamanta koita munan chek kay imanishanta. Sichus pipis chekamanta koita munan chek Dios kachay koskan ofrendataka nin hapenka. Kapuskan man hina churachun. Manachus kapun cheka ama churachunchu. Checa, ma obliga shaygichuch. Sapauj hermano rikukunch. Si yankakunki checa, che yankakushaykimanta, kopuy tata Dios man. Amén. Ahora, si mana yankakunkichu, ma obliga shasunkichu tata Dios. Si mana yankakunkichu, ma kapusunkichu nin chayga nan shayki, ama churaychu. A veces Joaquín Kunakanis, 10 muchuranapuni tiyan imanasak, manuyukshan, sabes 10 muchuranapuni. No, mana hermanitas ni. Kaipeca sut isituta ni, sut isituta palabra imaniwanchista hermano, si chuspipis chekamanta koita muna enchega, no? Chekamanta, tukush honketungan koita muna enchega ni. Dios kanin hermano, chay ofrendata hapenka, kapus kay manjina, churachun chay zona. Si mana kapunchu, mana yankakunchu chayga ni, ama churaychu. Amén, hermano. Ari, kanwaj iglesias, hermano, obliganco. Pero kaipeca mana no obligación hecho, sino que Dios aporninchekta ricun kawan, chay manjina, hermanos ni, churakunatian. Amén, hermanos ni, picausan, sutingman, excelente. Sumaktapuni yacharikushans y charimanacho, hermanos ni. La duigi pigatani, uyarishangichu. Tata Dios bendice sus jamas hinaya, chura con aiguitian. Si mana tata Dios bendice su gacho, ama putikuich. Bastata ni show, ay nicho kunan cielo más repos, manincho bibliape, si ma ofrenda que con gichis met más cielo más repos manincho, no ga palashan iskaiman. Kapusungi chega hoy, tu kuisongo anchurei. Mana kapusungi chega hermano ni sungi, amayata yakikuich ni sungi, porque Dios yacha. Chari hermanos ni, chaipi palabra kakashan. Picausan hermanos. Sutingman. Makikiwan tahyariki a ver si mikiwan yupay chaynispa. Aleluya, gloria a Dios. Picausan. Sutingman. Maskas kasangichek kusiskas. Amén. Tawakah yachakui. Ama engañakunachu no canchis kikinchekta ya palabrata yachaspaka. Ama engañakunachu no canchekta kikinchekta palabrata yachaspanaka. Tata Dios kaning mana atisun manchu pohlakuita tata Dios por palabra wan. Si chusnin ashkata tarpungi chayga ashkallatataq okarinki, pero si chusnin pisita tarpungi chaypis pisillatataq okarinki. Yo sé que tata Dios por palabra en pinin, wakinta kanin tata Dios ashkapin bendiciwasun, ari ashkitata diezmoiki ofrendaiki churakunki. Wakin kunari pisipi bendicisunki, pisisitu pichurakunki, pisitu yapit ofrendaiki churakunki, chayta kanin tata Dios controlan imainatachus pay munan ajinat. Manaña pastor chayta controlan. Amén, hermanos ni. Imaninta kay Gálatas hatun hasta kay nin sokta, huchayta kay ninta kanchis. Hasta esconch ininin kama ñawirisum. Kay hinatanin uyarichik. Sichus evangeliopi yachachisqa
kajka tukuy ima allin kajta yachananchispaj haywachun. Imanin kay pichus evangeliota nin yachachispa kajka tukuy ima allinta kajta nin hermano yachachejmanka haywarichun. Kaypi imaninta halatas. A ver, no kaypi hermano, allintachu yachachigis o mana kajtachu yachachigis, a ver, tapurigis. Mana nipita nigichis warmistaps, warmis qosaygichikta mankaun baqtaychis wasanchaychis man nigichis, no ve? Ni yataq qosastaps, qosas warmiwantas nipuis man nigichikchu. Y kaypi manishantaq pillapis ni yachachisungichik. Allin evangeliota chayqa y manishantaq chaypi allinta ari también haywaykurichis chayta nishan diezmuykita ofrendaykitaqa churaykuri. Pi causan hermanos ni sutinman. Ama nin hermano piwampis, ama piwampis ch'awkiyachikuychikchu. ¿Sabes qué? Kunan kaypi runas ch'awkiyasan ashkhat uyarich. Maypich waq predicadores imaningutaq mana diezmutaqa churanachu. Kayqa karqa ley israelitaspaq, leypaq kamachimpi karqa nin chay diezmuqa. Kunanqa kay kuyakuy chawpipiqa manaña diezmananchikchu tiyan. Pero mana kanchu uj pasaje bíblico, maypichus nispa nin hermanos, mana ninchu uj pasaje bíblico, kay diezmuqa solamente karqa leypaq kamachin urallapaq israelitaslapaq. Kunanqa qankunaqa kuyakuy chawpipi tiyanchis amaña ofrendaykichista qoychis, amaña diezmuta qoychis, mana kanchu chay pasaje bíblico. Igualito chakimayllakunawan apaygachanku, no ve chakimayllakunata imaningutaq Jesús ya nin mayllasqa discípulos ninguta nin, pero Bibliataq ujinatataq nin, pero paykunataq ujinatataq hermano predicanku. Pi causan sutinman ama piwanpis ch'awkiyachikuychikchu. Diabloqa hermano mamunanchu ofrendanayguita. Diabloqa mamunanchu prinishayguita qonaykita. Diabloqa mamunanchu diezmuyki qonayta. Payqa munasunki suwachisuyta. Y Bibliapiqa Apocalipsis ninchari pichu yuyakuq, pichu suwakuqqa nin mama qochaman wich'uygusqa kankanku nin winchis. Y chariman hachu hermanos. Entonces sutisito. Charayku nin ama piwanpis ch'awkiyachikuychikchu. Dioswanqa nin mana puqllakuy kanchu. Runaqa nin imatachus tarpunqa chayllatataq uqarinqa. Amén hermano. Siñoqa yachashaspa palabrata yachani diezmanayta, yachani ofrendanayta, yachani prinishayta apanayta y yachashaspataq mana qosaqchu imata ruwashani tata Dioswan puqllakushani, evangeliowan puqllakushani. Y chari manachu hermanos, muchas veces a ti me has recibido hasta chicoteta tata Dios manta. Y mana chayta recibinaypaq imata ruwanaytiyan, imatachus palabra kamachishawan, chaytaqa junt'aykapunallaytiyan, mañarikuspa tata Dios manta, kallpata quway tatay, kay palabraykita noqa qanwan junt'anaypaq. Si qan paywan junt'anki, tata Dios pues nillasungita, noqapis qanwan junt'allasaqtaq. Pi causan hermanos ni. Pichus nin hermano, pichus aychanpaq nin munayninta ruwaqqa, tarpuqqa, chay ruwasqasninqa nin wañuyta nin hermano uqarinqa. Pero más kakut ña kanishargani castellano pero no ve. Mundupi kashaspaqa a ver imata tarpurijanchis. Fiesta chaygamos a ver imata ruwajanchis. No cachoraresaq hermano iskayturil akata no cachorar baresaq. Pisnig no vaquilla chorar basaq fiestapaq. Pisnig hermano iskayfaldo cerveza chorar baresaq. Wakenqa nin noqa kinsa chibusta gozaq. Aychanku munayningupaq. Pero muchas veces, hermano, tata Dios pa fiestan pa cuando tienen aniversario, chaypaq a veces, hermano, ni pima monancho ni mataps coreta. Picausan, hermano. Pero uyarich, pichus espirituman, pichus nin espiritu munayninta ruas pa tarpuhri, espiritumanta nin wiña y causaita hapenga. Tahyariko, hermanos, ni que hay palabra manta. Y manishan kaipi. Pichus nin hermano tarpunga y chay ofrendanta conca, chay diezmonta conca, chay prinishanta conca nin hermano. Entonces espíritu manjina nin, entonces wiña y causa y capuzonga. Kawari, kaypi kashan kayka kayruna, sutikun Luciano. Siempre yachachigis ñogaga allinkakta. Mana aychaykichis pag munaynintachu yachachigis, sí o no hermanos ni. Siempre yachachigis hermano espíritu manjina causa naygichis pag. Ahora ña kanishargani, kunampis tapuris. ¿Acaso manachu kay Luciano kallarjachikun? Manachu ch'akichikun, manachu p'achallikun, manachu mikun, manachu awasnintiyan.
Imagtinta, hermano, más que pastores saquepunco, iglesias nincuta y ripunco, porque maya chancucho a veces, hermano, pastor nincuta valoraita. Y muchas veces pastor casi punantian yancaco y saquepun iglesiata. No catapuriguis que hay momento. Gusta son gitzmancho, canta, hermano. No casaquepunaita que obrata. ¿De acuerdo, chucanguis, hermano? Hermana, está por ahí, de acuerdo, chucanguis, hermano, saque punaita que obrata. Yancaco se posa. Mana. Chaitata hanin tata Dios kai hermano. Pichus espíritu pagnin highway con tarpuy con chay ganin wiña y causaita. Kawari no kaka yachachay hermano wiña y causaima y con equipa. Chaita yachachay. Picaunsan hermanos ni. Chayday kunin amaña saikuichichu alinkakta ruaspa. Ama saikunacho hermano alinkakta ruaspa. Amén hermano. Siempre no kak alinkakta punis yachachigis no hermanos ni sumak tapena kunis. Diablo anka no ve ay chegis munay ni chay huchitas ta grave tapena kuni. Nin charay kunin ama saikuichichu. Amata nin saikuichichu alinkakta ruaspa. Imaraykuchnin mana saikuspa nin trabajas kaykichej. Trabajas kaykichis mantaka. Maichus tiempo pisumak pocoitaga o jaringuich ni hermanos ni. Amén hermanos. Ama saikunacho. Ama saikuicho hermano chay 10 mituiguita cospa. Ama saikuicho chay ofrendita iguita cospa. Ama saikuicho kay prinisha iguita cospa. Ama saikuicho hermano cuando can jamón que congregaco. Ama saikuicho biblata lespa. Ama saikuicho ora cospa. Ama saikuicho hermano ayunuta ruacuspa. Ama saikuicho hermano tata Dios ta jati cospa. Ama saikuicho. Churquita sayana cacho. Amén hermanos ni. Pecausan hermanos. Sotingman. Muchas veces, hermano, que ofrenda, que diezmo, ashkarunasta parlachin, grave runata parlachin colcaca. Pero sabes que Biblia pinillanta, canin hermano, allichas obreros y manacajcuna obreros callangutaj ari. Cancu allin pastores allin tapaigachaj, callangutaj manacaj pastores manacaj tapaigachanco iglesiata. Chay muchas veces, hermano, malta parlachuens. Más que pastores, hermano, maya chancucho administraita chay ofrendasta, maya chancucho administraita, hermano, chay diezmota, y a veces, hermano, desparamanco, paikunal, y a veces, hermano, cuchijina se vaya capungo, y ma piscantacho, hermano, y muchas veces chay nicta, a veces malta, para la chincha runata. Picausan, hermanos, ni. Sutingman. Yo sé que, hermanos, ni, kay obrachta tiapun ashka, pogoinin, zikukun hermano chay pogoinin, más casonas siempre neoico, maimantata jancuna recibingis o financiatacho y mata, porque uyarines radiopi la mayoría guajarimunco, sapo, hasta zantishanco y impita financiación gits. No ganchisme hermano, macancho por lo menos hermano, iglesia unidas financiamos na wens holgata. Sino que tú cuichay ofrendita en Jesús, tú cuichay diezmos, hermano, a ti go sostiene a tu que mata. Picausan, hermanos. Sutingman. Amén, hermanos, ni. Si que hermano, si pipis, cangyapis no ve, hermano, cangyapis warme no ve así kipi. Allí tal ministran que tu quima ñaupah manzing, ¿verdad? Si mana allí tal ministran gicho, tu quima, hermanos, ni disparateman pampamanzipo. Ajinayata, hermano, canco, obreros, pastores, canco, wakinguna, allinta administranco, wakingunata, mana allintacho ministranco, a veces chaykuna, a veces hermano, parlachin runata. Siempre mañacuiguis hermano, oraich causa iniraico, para que también ogapis allinta administranaipa. Ahora, si no caico picunach caico pastores, ma allinta administra sacucho, tata Dios emanenta, porque sapognitzning hermano cuentata coson tata Dios man, ma escapacusuncho ni 10 centavos man te escapacusuncho ni tucuy allincajmanta man allincajmanta ni cuentata cosuns. Amén hermanos, pecausan. Así que hermano, caichisipi ama saikuichicho, se no hermano sinchita sayaiguits. Amén hermanos ni. Y a chanquina hermanos ni y mainatachos ofrendaiguita con aiguitia chay bendiciones tapinaigipa y mainatachos tata Dios son que tu ikiman
churan hermano chayta qopuy. Amén. Ama obligasca, ama yakikuspa, ama putikuspa, ama kaipinicho pastor Luciano obligación, mana noga ni pitapis obligación hecho. Solamente palabrata huillapuiki y ningriuskak uyarinka, uyarispatak tata Dios wan kayarinke kan mismo juntaita. Y kan juntanki tata Dios lata kan wampis juntanga chay bendicioninta. Ventanasta hina kicharimuita sapogni kichigman. Fuerte aplausos, Iglesia de Cristo. Creen hermano que hay palabra que canta de bendición, que hay palabrata sumachta hapiku y songoikipi y que hay palabrata sumachta hapekakuspa practicamos en hermanos ni. Amén hermanos, que tata Dios bendice por songas que hay chisipi y tata Dios ashkata hermano que hay palabra manta canta y ñogata bendice o suinche. Muchas gracias. Bendiciones.